ndakunda kuninga urabiraba kabere nyareko shaka genda umurobe cyangwa ubyihote gibyo ntibindeba umunsi ubona gute wa mugabo ibigi nibo umunsi ubona gute uyu munsi ubona gute umunsi ndabubona neza ndabona ndiko ndapfa ndameze ngaho nimba uri kurafatwa n'inzoka turaryambaye ubituge neza iyi ni inzara none tugende muri bya bivenesi by'ibanye none ndi wabuze ibyuje kandi usubiye kuvuga ibivenesi n'umupangu mwebwe mu mazi imisi mubinye ndabona wadizanye n'agapanga ko kugira nk'umuntu nzofata ipanga wowe gitema ntagiye n'ijambo ho gusubira no kuvuga sinze kuhava shabura wa muka ntunyareko njya kunyareko ujya mu bwe n'imwegerera musi ubundi bwo wewe wonya n'ibiki wimoshe n'ibiki mumoshe ni kwa zizo kadonaga bakitwaga kwashu ibyo nibyo wiyumvira sha murabasana ibintara mugira umunwa munini ugize ngo munini muhire wanyu twaraje kuvuga inyene wa mugore wawe umurongora neza umubiringito ibyo ntusubire kubimbwira unyareko rero ubu ntango nari nkoze no mu mase yiyi wa mugore wawe ko yamagukubita muryamye ku gitanda turaryambaye mba nta mubiringituye neza ntusubire kubimbwira kandi wa muhungu genda aza kukurega ku mugore wanyu ndazi ibyo byose birahera wewe ujya mugore wawe none ujya yonkora kujya simbona none wawe nawe bikunanira kumwe turaryambaye nyari kure nikundira guciringa nimirizo bikujahe ndakubwiye we ndirimbira ibintu nawe ugacuza kubivuga ngaho none sigwanye iyo ndimbo niya iyo ndimbo urabona diwane twari turi ku abari muri tera gateka ibintu 10 wana ibintu 10 this one oya diwane bijya yagiyiswe kubera nyina wiwe yari yamuhaye ibijumbo 11 acara byanka yari yamuhaye 12 acara byanka yishatira 11 bamwitwa diwane yaciye yanka ibijyo yari bijyo ujya twegeye twarakuranye ujya turazinanye umugabo ntabyo upfa kumenya ujya yashareka ujya turazinanye turabivuga ubwo ndanaku nukuri genda turazinanye ngazi mvugu noce ndamutelefone afise nomero ziwe mirandaziguha ngahe none ziwe nimero 8 limoni parankwi inka kino ndabwo nkuru nkofero ya bamwiyambaza wabonye rero hamwe umuntu yokuvuna onya ngo ni ibiki ndakwica kugira ngo bimenye yuko atari byo gusina gaci nyene gaca ukarezo kawe ubwo tugende kuba turoga turiyoza hajya muri amazi y'impande y'ibivenesi by'iwaje no musi wabonye ko hageze kuba mungu hanyuma ngende kwiyoza niwo kwiyo kwiyoza birafise abantu babigenewe hoshi tugende nta na kimwe kandi usubiye kumbwira iby'umugore wanje nza gucangira no gufata no ku we sinzi ubundi bwo kutinya amazi we aza kuyagusunuriza muje ukaza kunsunuriza mu mazi wa mugabo umaze tukagenda kwiyoza ugasubira n'ubundi ukaza kuzura yatera inyuma yawe ukayakwe ngo rutwice ndarukura nubizi ko nca ndarukuranye ubwo ndakunda kuninga urabiraba kabere none hano uri rotoke bingwa ha n'amazi ndakwerekeje buryo ndabanza nkayabasa ngo zako nzigeyo reka ndakwereke mbanze uranone kutinya guku sinahejeje ngari ave ndakwereke sha turashize none ko genda re fatira sinagufata pegaye cyabira byanje nakabo ako gatundu mu mizi nayo nateruye we nuko ntobigira none two
Agararaha. Mungu ibyo bintu ukoze n'ibiki? Icyo ngaho tumurobe wa muhungu wateratwa. Nyareko. Shaka genda umurobe cyangwa ubyihoze gibyo ntibindeba. Nende murobe ndamujyana ku gasozi bindi n'ibyakumenya. Ndagwa abana b'abandi mama mwaye mu mazi no baratwawe. Si wowe witwayeyo. Urakasura inyo.